Kesodet Lalin Ingtipi pen kerap kachuhang. WAKLU amahang kethek arni talon Japan kachisi. Inter-district border protection monitoring pen cheroktok amei padopon. Forest department pen cheroktok amei padopon. AGP special workers meet KAPEDO. Kardom birta life pinili birta thana bangphi sami rupjalin tisupi non birtang ton pen arjupanik tha. Singhason MEC constituency arlo langchitung bonglong ingti arong amekar sangpi Lalin Ingtipi keso ajir dingpiklo. Non amat Guwahati rong supia long kedo Bibarwa hospital along si se chelang bom. Lasi KAEC pen kerap kapajir ponjia phan Kesodet Lalin Ingtipi pen kachoningri padopon. Dongka mungkam pen birta life apherangke borbe report. Nilitum jo keso bimar chor bimar long lo masih nilitum non cancer keso long lo masih nilitum jak Guwahati Bibarwa hospital long si nilitum keso jelang bom nasi person long elo sitame non ke hospital pe na bang ke nang release plot masih nilitum room bhara room si do nang kok lo nasi non ke room bhara jipi moge jegi moge kebang ya phanta ve la si nilitum alang the tum phan CMEM dan danglok do ana alang ag the mu chot ag the tu phan nang chuning ri Kardom nemen rajen tiso Nilipinu Bibarwa Cancer Hospital along sinon se chelang bom alang tum non kido kisung thektiklo lasi non apor non room bhara lapen kichu kijun awar saita katora thektiklo lasi nilitum ning kache thenai singhason mate amor sing sar phanta kerap dunji phansi nang chuning rilo lapen tim karbi anglong doctor tuliram rohang sar phanta nang kerap dunji phansi nang chuning rilo athema nilitum inglong asor kiknon apor ke nitum kido kisung thektiklo athe kidam kewang nilitum ahem kache dam Guwahati pen ho singhason langchitung an kidam ji polute suri ingkoi thongke room gari bhara riapon det tike nitum hem chilili lasi nangli tu mare sar ning kimi penang rabdun vekta sar lasi nitum non apor ke kisung thektiklo lasi ajat awais abidi pen stamin nilitum ke avidelo non ke chainong chilong hidilong le anta avidelo lasi West Karbi Anglong arlo Langhan Community Hall ahem along West Karbi Anglong Labor Union pen mahang kethek arni talon ponpo. Laso aphan mai phu manaf kramsa mai chari ponsi kenang sota saya putha chingwai chingsai pon. Dongka mukam ben birta life apherangke borbe report. West Karbi Anglong Labor Union pen dak Central Committee pen District Committee pen chingrum rapetsi lanon ke bangji foundation de modela pai tarik ke thom ke ningkan ke thom ke chokor nilo la sinilitum la labor union pen ilitum karbinglong marat ke don tum sita menang cherap chetu donje phansi nilitum pini labang so labor union pen nilitum da central committee pen tang da kon lo la silitum kaching hon karbinglong marat tum sita me ninga klong pen na cherap chetu donje phan lapan kelitum labor union kapang tang jia phan lapan kelitum la West Karbi Anglong district angkang ilitum kacerai kom jia phan si nilitum pini labang so dengpon lo kasi kadu kawerat atum sidame nilitum mate ilitum chuklem chodam aphan ilitum mane isya awarsai kimisen ilitum ke dengpon ji bang ilitum ke na lo lasi kadu ilitum sidame nang cherap chitu dunji ninga klong pen ining ke ho hipin pen labang so along ilitum cherap chitura penak pusin ilitum pini
aklang pon lo kasinang litum je pan bangke membership dunang po lapen official lalong members kedua na tumangke identity card bangke dunang po lapen kedamtang si tame ilitum la labor union west karbinglong si tame nilitum ta kili damtong ni ta ulang lasi kaduk we karbinglong ara tatum si tame labang so along na patir pidun je pan bangke akenang sot pusi nilitum jongpon lo lapen kaduk we tum si tame nang hadunang po pusi pulo lapen ke ilitum la west karbinglong along ilitum karbinglong autonomous council tum phan si tame pali ponang kogloje ilitum ke claim bang phi tum aron kelong lapen ke claim bang pu wasong mate ilitum karbinglong West Karbi Anglong arlo Boksong Hornbill Auditorium ahem along Inter District Border Protection Monitoring Committee pen may padopon KAEC EM Prabhataro MLA Rup Singh Teron pen chenglok ongdung ke thegi dingatu chatongdun wotha langso pen birta live appearance Rajiv Hanse report ini amai bangke bohelo asam along rielong la MLA pen MP homosti ahoy ke peking tu pen homosti along pen along pabat tu tadulo kasi keceng sia bangke litum West Karbi Anglong along bangke itu homosti hini long lo isi bang amri lo isi bangke rongkhang apran ke 20 nong betelang so kusepulo dan nong bangke amri pen rongkhang kustami amri constituency puadim bang along la betelang so town committee du ilitum la bang so betelang so town committee lo kopsi na nogong district pen aprang pen la bor pothar panchayat putadu la siladal isi draft lang lo la bang so draft along ke bor pothar panchayat ko bangke pujai homosti kimia long si ludun chok lo up to dak tengralang so kamarpa wadimanta kamarpa 1 2 lapen jungtung 1 2 pusipu lapen bor pothar panchayat lana diman ke la nona kimi la pujai homosti anta daksina palilu walambang nogang resiga ting pen ke la pulo hai len resiga ting pen ke stai tum Karbi Anglong phana bang ke bethalang so town committee jirikinding town committee hamren town committee la pen pumla fair town committee bang ke la ke amri homosti pusipulo la sila so putha bang election commissioner tum tami kunane ke alambang kladak pen ke chinne tadukok ta hai pusi nilitum ladak doromla constituency angkang along tuduan la ilitum asong tin tum handan ilitum hang loda tingwai rapet komunisu ko tingwai rapet ni lada ke khei dhorom polam we parti alam polam we jok tanang chirap dun mi pusi nilitum labang so pini pen ingdeng hini wa bisar lo nilitum me du pon lo nasi si pimpura lo nilitum chisiglo Bokajan Eastern Range pen Diphu Dilai Sarihajan Atowar Pia Kungalong Chekapong Somhu pen Kacheleng Sungpiklo Laso Puthak Pini cheroktok amai padosi Jethan Chemun Pon Hanjang Langso pen Bisu Lekte report Jakong Sirke Bani Assam Gana Parishad Mate Thihek pen AGP Karbi Anglong District Central Committee pen Special Worker Meet amai Sarsing Teron Memorial Town Hall along Arnisia Farman Ingnipon Bangso Special Workers Meet along Assam Arlo AGP Jabang Atul Puthot Pherangke Anglotami Clardak pen Lam ke jai hut Kapinpur Ponke Non Kerangji MP election of Farman Jipu Homosti along tami Ingtang Kring pen Kam claim ponpo puta Jongpon Daldadi pen Birta Life Pherangke Abraham Tiso report লোকসভা সমষ্টিৰ আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ বিশেষ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ এই ডিপু টাউন হলত আৰু ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তা আহি উপস্থিত হৈছে তেখেতসকল যথেষ্ট উৎসাহিত ডিপুৰ লোকসভা সমষ্টিটোত আমাৰ সাংগঠনিক কাম কাজ চলি আছে আৰু শক্তিশালীভাৱে আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ পিছতে আমি সমষ্টি ভিত্তিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সভা আৰম্ভ কৰিম আমি ভাবিছোঁ যে অহা সাংসদীয় নিৰ্বাচনত আমি ডিপু সমষ্টিত আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক বিপুল ভোটত আমি নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰিম আমি কেইটা সিটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম সেইটো এতিয়ালৈকে ঠিক কৰা নাই কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ডিলিমিটেশ্যনৰ কাম কাজ চলি আছে ড্ৰাফ্ট পাব্লিছ কৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে ফাইনেল
যিখন আমাৰ ফাইনেল ৰুল এইখন প্ৰকাশ হোৱা নাই তো সেইকাৰণে আমি এই সম্পৰ্কত আজিৰ দিনটোত ক'ব নোৱাৰোঁ যে কোনটো সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত কৰিছিলোঁ যে ৰাজ্যখনৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিতে দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগত আমি মিলিত হ'ম সেইমতে আজিলৈকে আমি 13টা লোকসভা সমষ্টিত বিশেষ কৰ্মকৰ্তা সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ আৰু আটাইতকৈ উল্লেখনীয় দিশটো হৈছে যে এই কাৰ্বি ভূমিত এই ডিফু লোকসভা চিটটোত এনেধৰণে যে আমি সঁহাৰি পাম এই কথাটো আমি ভবা নাছিলোঁ কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক ডিমা হাছাও আৰু আটাইকেইটা সমষ্টিৰ পৰা ইয়ালৈ আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আহিছে আৰু মোৰ বিশ্বাস হৈছে যে অনাগত দিনত দলৰ সাংগঠনিক ভেটি নিশ্চয় ইয়াত আমি মজবুত কৰিব পাৰিম দলটোক আৰু অধিক জনপ্ৰিয় কৰি তুলিব পাৰিম হয় কওক নাই নাই অগপক ক্ষতি নকৰে সামগ্ৰিক নাই 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 ব্যক্তিগতভাৱে কাৰোবাৰ সমষ্টিটোৰ আকাৰক লৈ ইফাল সিফাল মত থাকিব পাৰে সেইটো স্বাভাৱিক কথা যে কোনোবাই বিচাৰিছে যে এনেকৈ নহয় এনেকৈ হ'ব লাগে সেইখিনি আমি পৰামৰ্শ আকাৰে আমি জনাম ইলেকশ্যন কমিশ্যনক জনাম আৰু আমাৰ কথাখিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীকো আমি জনাম কাৰণ আমি NDAৰ আমি পাৰ্টনাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ আমি অংশীদাৰ গতিকে আমি সেইখিনি অৱগত কৰিম সামগ্ৰিকভাৱে আপোনালোকে দেখিছে যে আমি পূৰ্বৰে পৰাই ডিলিমিটেশ্যনৰ কথা কৈ আছোঁ আজি ক্লজ 6ৰ কথা যদি কোৱা যায় ডিলিমিটেশ্যনটো এইটো এটা ডিলিমিটেশ্যনে আমি ভাবোঁ যে অসমৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে এই খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব আৰু এইকাৰণে ডিলিমিটেশ্যন আমি দাবী জনাই আহিছিলোঁ কাৰণ NRCত একো নহ'ল আপোনালোকে জানে Pine berta lapan sedang ton poniglo, dumi thak me, kardom.